आकाशवाणी इम्फाल निंगथौखोंगजम सुनी न पाउ पाजरी अहानबद मरुइबा पाउ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न ngasi इम्फाल द तोंगान तोंगान प्रोजेक्ट कयामरुम संगागनी महांगना मियामगी मिफम अमदसु वांगांगनी केंद्र की मपाल थौरम अमसुंग शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर आर के रंजन सिंह न प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इम्फाल खोंगसत असिना मणिपुर बु चाउखत माइकैरोम द पुबदा अचौब मतेंग ओइरगनी हाइरी अमसुंग मुख्यमंत्री नोंगथोंबम बीरेन सिंह न हाइरी बंधन विकास कार्यक्रम की मखादा सेल्फ हेल्प ग्रुप सामरी रोमना नुपी लिसिंग निफुमातोय थबक पीरी लेबाग असिदा कोविड-19 की अनोबा वेरिएंट ओमिक्रॉन संदोरक्लिब असिदगी एखोय पुमनमकना सेक्शन बतंगाई फदे मियामना अथुबा मतमदा वैक्सीन डोज सुना कापथोकपियु अमसुंग अतोपा मियोयसिंगबुसु वैक्सीन कापदा मतेंग पांगबिनबा अपील तौजरी लाइचत असिदगी ngaktoknaba फेस मास्क उपियु फुट 3 की सोशल डिस्टेंसिंग थंबियु माइमिट अमदी खुद सा सेंगना हमदोकपियु कोविड-19 के मरी लेनबा ई पाउसिंगीदमक नेशनल हेल्पलाइन नंबर सिंग 01123978046 अमसुंग 1075 ता अदुगा मणिपुर की हेल्पलाइन नंबर 0385241166 अमसुंग 1800345381 ता फोन तौबियु हौजिक मपुंगैबा पाउ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ngasi लुपा कोटी लिसिंग मरी चनिपान की प्रोजेक्ट 13 संगागनी अमसुंग प्रोजेक्ट 9 जत्रा हुनगनी इम्फाल की पैलेस कंपाउंड लेबा हप्ता कंगजेबुंगदा ngasi पांगथोकदबा थौरम अमदा प्रधानमंत्री ना प्रोजेक्ट सिंग असि संगागनी अमसुंग मियामगी मिफम अमदा वांगांगनी प्रधानमंत्री की खोंगसत असिगी येंगलगा इम्फाल की मरुइबा मफम सिंग अकनबे सेक्सुअल थौरांग लौखले मफम कयादा होजंग सादुना प्रधानमंत्री बु ओकनबा सेम सारे प्रधानमंत्री ना PPP मॉडल द पाइखतकदबा सेंटर फॉर इन्वेंशन इनोवेशन इंक्यूबेशन एंड ट्रेनिंग अमसुंग मणिपुर इंस्टीट्यूट ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स सानबगी जत्रा हुनगनी फनुक चनी लेबा कोविड हॉस्पिटल अमसु संगाबगा लोइनना प्रधानमंत्री ना स्टेट ऑफ द आर्ट कैंसर हॉस्पिटल सानबगी जत्रासु हुनगनी राज्य की लंबी थोंग फगरहनबगी पांदमदा लुपा कोटी लिसिंग 13 चंगना पाइखतकदबा नेशनल हाईवे सिंग सेमजिनबगी प्रोजेक्टसु प्रधानमंत्री ना जत्रा हुनगनी मरगसिदा प्रधानमंत्री की खोंगसत असिगी येंगलगा लंबी चथोक चसिंदा अहोंगबा खरे लेरे खुराई लमलोंदगी लाकपसिंगना खुमल लंपाक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पंदोन अमसुंग दिंकु रोता खामगनी संगाकुंग अमसुंग कोयंगैरोमदगी लाकपा गारीसिंगसु हाइरिबा मफम असिदा खामगनी तिदिम लंबीदगी लाकपा गारीसिंग कैसामपाट वहेंगबम लेकाई नागामापाल खोयाथोंग फावरगा खुमल लंपाक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ता खामगदबनी मियामगी चथोक चसिंगी येंगलगा थौबाल अमसुंग कक्सिंगलोमदगी लाकपा गारीसिंग पिसुम खागेमपली फावरगा क्वाकैथेल टेरारोमदा चटकदबनी मयाई लंबीदगी लाकपा गारीसिंगसु खागेमपली रोमदा चटकदबनी जरीबामलोमदगी लाकपसिंग नागामापाल थांगमैबन असेंबली रोडता चटकदबनी उरिपोकलोमदगी लाकपा गारीसिंगना रिम्स सनाकैतेल वाथम लेरक असेंबली लेरक फावरगा खोंगनांगनी कारकता चटकदबनी हाइरी मरगसिदा आइना थिंखरबा लालौबसिंगी अपुनबलुप कोरकोमना प्रधानमंत्री की खोंगसत असिबु बॉयकॉट तौबगा लोइनना टोटल शटडाउन लाउथोखरे अथिंगबसी प्रधानमंत्री की खोंगसत लोइद्रिफाबो चनगनी हाइरी केंद्र की मपाल थौरम अमसुंग शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इम्फाल खोंगसत असिना मणिपुर गु चौखत माइकैरोम द पुबदा अचौब मतेंग ओइरगनी हाइरी प्रधानमंत्री की खोंगसत असि मांगोइनना पिबा पाउजल अमदा डॉक्टर रंजन ना हाई प्रधानमंत्री की खोंगसत असि राज्य सिगी मियामगी ओइनदी लाइबक फबा अमनी मांगना तोंगान तोंगान प्रोजेक्ट 13 संगागदबा अमसुंग मापन अमना जत्रा हुनगदौरिबा असिना मियामगी अवाबा अनिंग खर मखैदी कोकलगनी खली मांगना हाई नेशनल हाईवे कैमरूम संगतकदौरिबा असिना राज्य सिगी सन्मिलोन फगतहनबदा नतना एगिस पॉलिसी हेना मपांगल खंगत अनबगा लोइनना अवांग नोपुक लमदमगी पोथोकसिंग मपालमदा थादोपदा चाउना मतेंग ओइगनी मांगना हाई प्रधानमंत्री ngasi संगारमगदबा बराक थोंग असिना इम्फाल जिरिबाम लंबीदा चथोक चसिंदा हेना खुदोंग चाहलगनी मसीदा नतना प्रधानमंत्री ना मोबाइल टावर लिस्टिंग अनि चहुम मरफू 3 हांगदोक्तुना कनेक्टिविटी की लमदा हेना फगतहनदुना इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की लमदा मणिपुरबु खुमांग यांगबा राज्य म ओइहरगनी
Pradhan Mantri Narendra Modi ngasi Imphal gi hapta kangjebungda pangthokpa miyamgi mitinda wa ngangani thoramasi Akashwani Imphal na hobadagi loiba pawba FM amasung medium web channel animakta live tawduna sandokani masi LRS Churasanpur nasu relay tawduna tahangani tabiriba pawasi Akashwani Imphal dagini Mukhyamantri Ningthoukhongjam Biren Singh na ngarang tongan ba entrepreneur sing na puthokpa horticulture gi makhal makha kaya gi pothok sing puthokre Mukhyamantri gi secretary ta pangtokpa thormamada Siri Biren na hai Startup amasung maromdom lepsaba ngamba entrepreneur sing da sarkar na selgi tengang pinaba ngamba thak ta honari mahangna hai mapandigi lakpa makhal makha kaya gi hairagi pothok sing gi mauta hojikti lamdamasta phangba pot sing na mahut sile Mukhyamantri na hai singi mafam sing da su lisingani tarani pandagi traffic ki bandan bikas karyakram gi makhada makhal makha kaya gi haira puthokpagi thabak haukre masina self help group Chambri rom gi makhada nupi lising ni phumatoi thabak suri Pausi sing ngasi phungnari ba mariba pausing gi dambak hauzik Wahengbam Rajesh leire Rajesh Thagachari Suni Manipur sanahaliba LPS ki laiba karam thoklagaba Supreme Court challenge tawrakle Notice Pikre have a pow, ma Huyalan pow the Fongle. Kangpokpi Ukrul Kamjong the COVID vaccination Kabiki Sang, Kwaidigi namely have a pow, Shanghai Express English the Fongle. Election Commission of Indiana vaccination Tabak Tujilu have a wafom, Shanghai Express Manipuri the Fongle. Pradhan Mantri Narendra Modi ngasi Imphal Yorak Lagani, Griha Mantri Amit Shah January 3 Lakadori have a pow, People's Chronicle the Fongle. Sahi tara mga digi tara ni pangi angang sing vaccine kapa haure haba pau pona from the phone. Mukhyamantri na sahi tara mga digi tara ni pangi angang sing COVID vaccination gi drive hogdokre haba pau naharugi thodang the phone. Election Commission na Mikhal pangthokadoriba Raja Singda COVID vaccine kabagi tabak kangkhat anaba khanghalakpa January mga digi Meghalaya da chathok chachin tawbada athingba thamlagani haba pau Imphal prepress the phone. Vaccine mapung phana kapthokpiu haiba Mukhyamantri gi warol ireibak ta phongli Financial literacy hena fagananaba Uparashtrapati M Venkaiah Naidu gi wafam Manipur Mail da phongli Modi gi Manipur khongchata mioi lak amarom pundori Railways Mantri Union Home Minister su Imphal lakadori haiba pau Isel Express da phongli Sana laibak tana Manipur inner line permit system sana handanaba Supreme Court wakalakre haina phongli Rims ta angang singda COVID vaccine kapagi tabak Kendra gi Mantri Bhupender Yadav na hogdokre haina morning bell da phongli. Imphal na ngasi phongwa pause singda phongnariba atei pausing di Tengnopal Bidhan Sabha gi MLA di Korungthang MLA pham thadokre Mukhyamantri Ningthoukhongjam Biren Singh na Raijapal La Ganesanga unakre MGNREGS ki matangda journalist singi orientation program pangthokibagi pau Sarkar gi college singda hangduna leiriba principal gi pam mentionaba desam gi dabi Manipur nongmada COVID positive obigi chang hengalagli ngarang kun positive oiki haba Inkhol gi wahogdagi khana chainabada ahum sokle amana aruba phibam de laikat nari Mukhyamantri na Raja sigi tongan ba entrepreneur sing na puthokpa horticulture gi pothok sing launch tokibagi pau Army gi colonel promotion pibada Manipur gi officer ani yaure haba Manipur Bidhan Sabha Mikhal gi matangda medical officer singi oiba training program pangthokibagi pau Mitai singna scheduled tribe status demand toriba adu recommend tawdunaba Jeliarong civil organization singna Raja Sarkar da khangan kre haiba pau Indian League Football COVID-19 na maram oiduna chayol taruk thingjin kre Mapan suba Manipur Veteran T20 Cricket Tournament hogdokibi pau sanabagi pau se singda phongli Chingi Zilla sing the former Pau sing the Suti, Wikibel Maram Oiduna, Pau Amata Fonadre, Suni. Tagatari Rajesh, Luishilak Pada, COVID-19 digging Aktok Naba, vaccine Kaptokpa, face masks Uppa, foot Taruk Lapna Laiba, Kutsa Amadi, Maimi Tarutana Tamba Haiba, Asamba Tong sing asi, Ngang Chatpinaba, Amukhaning sing Zeri, Aroiba Damaroiba Pau Amuk. Pradhan Mantri Narendra Modi ngasi Imphal da tongan ba project kayamarum sangagani mahang na miyam gi mifam amadasu wangangani Kendra gi mapal thawram sung Siksha Rajya Mantri Dr. R.K. Ranjan Singh na Pradhan Mantri Narendra Modi gi Imphal khongchat asina Manipur bu chawkhat maikairom da pubada achawa mateng oiragani hairi amasung Mukhyamantri Ningthoukhongjam Biren Singh na hairi Bandhan Bikas Karyakram gi makhada self help group Chambri romna nupi lising ni phumathoi thabak piri pauloizare